Għas-sitt staġun konsekuttiv minn Mejju sa Ottubru fil-Port il-Kbir se jerġa' jopera il-Mindshift 2 b'żewġ rotot differenti li jibdew u jispiċċaw minn Malta. Rotot li jiġbdu mal-61,000 turist fis-sena li jaslu f'pajjiżna bl-ajru propju biex jaqbdu dan il-cruise. Il-ġmiel tal-Port Malti, it-temp sabiħ u s-servizzi tal-port huma uħud mill-fatturi li jagħmlu Malta daqstant kompetittiva. Iżda mhux biss. Dwar dan tkellimna ma' Samuel Mifsud, direttur ta' kumpanija tal-ivvjaġġar li jaħdem f'dan il-qasam. Home porting Malta jużawha mainly imħabba l-location tagħha għax minn hawn tista' tagħmel il-East Med u anke l-West Med flimkien. Il-kompetituri ta' Malta huma Palma de Mallorca, Barcelona, Civitavecchia li minn hemmhekk tista' tagħmel biss Western Med. U għasmat li l-Mindshift waħdu jiġib lejn pajjiżna 50,000 turist li qattaw il-jum f'Malta. Dawn jagħmlu parti minn numru rekord ta' 640,000 passiġġier li tul din is-sena żaru jew se jżuru lil pajjiżna permezz ta' cruise liner. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-Mindshift 2, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis stqar li fl-ewwel 9 xhur tas-sena żaru pajjiżna 33% iktar passiġġieri mill-istess perjodu is-sena li għaddiet. Sostna li l-Gvern se jissokta bil-ħidma biex din l-industrija jkollha tkabbir sostenibbli filwaqt li jittieħed benefiċċju ekonomiku ikbar minnha. Qed nikkoraġixxu iktar li jkun hemm dak li jgħidu home porting, jiġifieri cruise line jibda minn Malta u jispiċċa minn Malta. Għaliex minn hekk nistgħu niżviluppaw il-kunċett tal-cruise and stay. Jiġifieri turist mhux biss u ġi Malta ftit sigħat, però qatt Malta 3-4 ijiem ġimgħa u mbagħad qabad cruise. Qed nagħmlu dan biex inġibu iktar benefiċċju ekonomiku. Zammit Lewis sostna li l-Gvern għandu l-ħsieb ukoll li jinvesti fl-infrastruttura tal-port sabiex ikomplu jiżdiedu n-numru ta' cruise liners li jidħlu f'pajjiżna li din is-sena ammontaw għal 219.